Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. What's good? Ngirasishbon Waitle. What's good? What's good? What's good? Good morning, good morning. It's your boy, Can I say KA Tsonga Trap Star. You already know. You can start the comments. Tingaleka post finally I posted. That's why I'm live right now. I sense a lot of negativity, which I don't understand. Because I'm not a person who as I was saying, the reason why I'm live right now is because of some of the comments that I saw got post earlier. Last night I dropped a poster Henimat. So I sense a lot of negativity on the comment section. But this is not a marketing strategy. The things that I want to talk about now, I'm just being real. I sense a lot of negativity on the comment section for which I don't understand because ndasungna kwe mansungna le ka ti-comment ta leti ni nga ti vona vanhu va complaina vanhu va le Phalaborwa va complaina va ri a ku na artist ya le Phalaborwa eka show ya Phati ya Misava leya la xa ku sungula ku na show hi ti 31 ta what you call ti 31 ta August ePhalaborwa, right? Loko ni cheka post ya le Phalaborwa, most of the artists tibukiwini a Phalaborwa, which the artists ta kwini ta le Phalaborwa. To give an example, kuna vo Mantsakosi nombonini le there's a lot of the artists leti ti nga bukiwa ta ku kwali, you understand? So for me ekuveni already maswaku kuna leswi vhele ku ni phikizana loku nga koka hey can I see endle show hi siku ra Brahman Brahman endle show siku ni. So for me ekuveni ni tlhela ni teka ti-artist leti already ti nga koka show leya ti nga bukiwa, and for which is good. For me I feel like a swi necessary because already va bukiwini Phalaborwa. Me expecta swa ku me ni tlhela ni buka vanhu the same people lava nga le ka show leya va tlhela va ta haleni. Van'wanyana they won't make it because of time. Na swi tiva me ni travela every time u kuma ku loko no va na show la Bush na show eLimpopo, it's a challenge for me because if la tsutsuma la ndleleni ku na leswi swi vuriwaka swa ku ti-accident, anything can happen. So I try to avoid that by all means. Ku loko ni va ni na ti-show hale kaya rather ni teka ti-show ta le. So in my mind I'm like okay sharp, already vanhu lava va bukiwini le a ku na need ya ku ve ni tlhela va buka haleni because already there's a show le. So loko ni me ni teka vanhu va le futhi van'wani va tisa hale vanhu va ta divideka, van'wani va ta suka le va kwini va ta haleni. So rather vanhu va support show leyi nga le because hi ti 31 already ku na show. So that's my mindset. Okay sharp, drop a post comment section ya u vitana vanhu va le Phalaborwa va vitani ma-artist ma vitani hi mona 2 ni vona post ta ku u siye mani ku na misa n'wana u ha ku heta ku ni fonela na ye we resolved it wa ku kwale Mkhuhlu le no mi rivala vito ra ye a posta complaina ku sale vo DJ va le Henimat na vo DJ va le Mkhuhlu ti local DJs. One, me a ni tshami Mkhuhlu me, how am I supposed to know ku kuna va DJ mani wa le Mkhuhlu loyi nga sala? So sometimes swin'wanyani ni addressa na n'wehe va ku ve ni ni tinqondo tete mi timbili tete ta ku ve ni ya i pfalele mani mani khomanga swikhiya swa munyanga swa career ya munhu ene me a ni nge swi tivi swa ku mani i wa ba mani a nga bi ene mani i tshama kwini njhani. Swin'wanyana swo lava mi teke phone call, u teke phone u dayile number ra me u ni fonela number ra me yi kola ka social media a kona la ka nga ri kona. Swin'wana swo lava munhu a swi lava enga swi lavi kwini hi famba hi holova. Swin'wana swo lava munhu loko u teke phone u ni fonela yo hi nice ku sale DJ mani DJ mani ni mfana wa kwini i tshama hi prevail ku sale DJ mani i tshama wa ko kwala Mkhuhlu i wa ba i tlanga thavena le kwini ngwanya umfaki, you understand? Ni ma kanjani no mfaka ka post me a ni nganga kumbe mprofeta ni nga ta profeta swa ku ve DJ mani wa le kwi wa ba se ni msiye ka post a ni mfakanga. Swin'wanyana ko va just because negativity nje, swin'wanyana is just for negativity nje. Ni foneli if u twa nga ri na problem na me just pick up your phone call Brahman why la mi nga lunghisi so ka poster la ni nga yi dropa ku shota
Joyla Tease i mistake. Munhu loyi a nga endle poster i munhu i fana na wena, i fana na wena, i munhu i endle mistake i siye vito ra Joyla. Ni swi vona mpundzu lowu ni texte yi zayela xivona laha cheka mi siye Joyla Tease by mistake. So dimani mi byele leswaku wena a lunghisi laya. Munhu i ta sungula ku khulumela ya va siye mani va siye Joyla. Hi vanhu hi fana na n'wina, hi vanhu. Loko ku ri ku na swin'wana leswi swi endlekaka swa ku swi wrong kumbe swin'wanyana mo fona kumbe mi byela mi tshika ku veni mi share post munhu a khulumele nsila hi mhaka njhe swin'wana swa ku swi nga khomeki swa ku sale DJ mani wa le kwihi se swi lava u commenta ku nyoronyoro swin'wanyana hi swona. So xin'wanyana xa makumu ya ni vone van'wanyana la, that's why loko I feel like vanhu va ku tala vo ni ramela, so a nga ri ni rameliwile, people are just ni la ka vanhu va la ku ni vona swa ku ya mfana loyi kahle ta helela kwini, ni la ka vanhu no ti delete ti comment tin'wana. Sign free no mu textini hala loko ni ta kume post leya a ku ri I think around ni poste I think around 9 loko ni ta kume final post. I didn't check the final poster man, no suka ni drop because namtsemba demand lo endla ka ma post. Then nfuka mpundzu lowu ni vone commenta sign free no delete no mu textini na hala ka WhatsApp no delete. Poster la loko yi cheka ku na ma big letters la henhla la tsalo swa Kenise what Kenise MT Loli i marito lamakulu, right? Then the second row i tsariwe hi leswitsongo. Se sign free commentela post leyi I think in my mindset is because of sweswo. I think it's because of sweswo swa ku e mavito lawa i matsongo ene ye ile ka second row ene i matsongo. I'm not sure ni mvutisile hala swa ku so yini avani kwatise ka ha ri mpundzu brame ani pfukangi kahle vele ani pfukangi kahle vani kwatise ka ha ri mpundzu. Then ku na n'wana nga fika commenta la sign free brame mind you, right? Ni swi vonile leswa swo loko ni vona first commenta sign free yes a ni nga swi vonanga swa ku va fake marito lamatsongo. Ku na vahisa va tiko ku za laha ka second row i ma fake lamatsongo. A ni endle ti-post man, ku endle demand wa nga endle post, alright. I swi swa ku wena u fanele suka ni maka njhani ni ya byela loyi a nga endle post swa ku mpo kulisa marito lawa kwalaho nga na va sign free ma endli ma va makulu ne a ku okay sharp hi swi lunghisa easy. Then un'wana a fika commenta a ku your post is trash bush boy, why u faka sign free ava vito leritsongo. Like did you have to go there? Why unga ndzi swa mfo kulisa vito ra sign free simple ni byela loyi a endlaka poster kulisa vito ra simple. So unga ku poster me trash ni vona n'wana ku vanhu lava vanhu lava va nga ni delete na yo futhi a ni fanele ngi blockini ni mukhohlusa ki mani vanhu lava va nga kurisa hi sign free namuntlha va mu undermine he munhu i ku va vito ra sign free va ritsongo se i ku mu undermine swin'wanyana vanhu vo pfuka njhe va lava ku hi pfuka njhe a ni munhu wa violence man, mara mi ta ni endla swa ku na meseni excellent excellent so yina i X11 u ri ni ba 1 va grand Brahman. Swin'wanyana a na ku inkonje no swi ndlulisa leswi no swi addressa because vanhu nga ku no fila nga ku vanhu vo ni ramela swa ku njhe xitsongo va lava njhe xitsongo xa munhu a ta kota ku ni qindezela hi swona. Ya na ha vulavuriwa a ku vanhu i ri sign free put you on, vanhu lava nga faka sign free namuntlha va mu undermine i ku va a fake vito ra sign free ri va ritsongo laha na vo DJ Kokza i ku mu undermine sweswo leswi na as boy swin'wanyana as boy. So if mntu a nga ri sometimes na problem wo fona hi ri sorry ku distract wo fona if utwa nga ri na problem na me ni munhu wa cool ni munhu wa ku a ni munhu wa mavondzo kumbe wa ku holovisa kumbe swin'wanyana. If utwa nga ri na problem na me teka phone ni fonela u nga endli ti unnecessary comments swi nga bohi. Sign free brame ni nga undermine sign free kusukela ka nga undermine sign free kusukela ka hi me ni nga byela lowa poster ni ku endla sign free mfaka vantsongo so swin'wanyana
I'm just passing by kokwalani. So nan'we DJ vo local DJ na ti DJ na ti artist tin'wanyana na phinda futhi kuna 32 ya ti artist ka event liya. Loko mi la ku nghena hinkwenu mi la ka performa hi nkarhi muni mi la ka performa hi nkarhi muni. Event yi sungula hi 6 ya gcina hi I think 5 nampundzu. Mind you vanhu ka event va la ku cina a mu nge perform phela after ku nghena me and one example ku nghena me after na huma me ku nghena sign free wa huma nghena his after his wa huma nghena man se vanhu va cina hi nkarhi muni va cina hi nkarhi muni loko mi la 50 artists ka show. Same thing happened ePhalaborwa le vanhu va phela ku hi la man ni faketele vanhu just to satisfy people. Okay, to satisfy people no ka va faketele ni va lavetele vanhu. Same thing happened le ePhalaborwa. Maki un'wana afika performa nomkhohlwe vito ra yena afika performa le va ka Aptek a hi la wena hi la ku cina hi n'we mi nga temilavo vanhu lava musi hi n'we mi nga temilavo. So dile ngen'we ya ku mentionele vanhu hi la man ni nge timele ku DJ man a nga ri kona a ni mutivi na me DJ yelweni vanhu va mutivi u tiva hi wehe ngo a wu nge heti wehe swa ku DJ man a nga kona tshame kaya if u nge heti swa ku man wa makhelwana wa DJ a ni mi fakanga tshame kaya simple. U ku fika so commentele nonsense kumbe swo share u khulume nonsense ma swa DJ man wa makhelwana wa nga kona swin'wana swi unnecessary. A show is ya 12 hours. A show ya 12 hours. There's no way ngata performa hinkwenu a swi kotakala ku ni ti show ta ku tala va nga ti endla ni nga ri kona me mara swi vuli swa ku ti show leti va nga ti endla ni nga ri kona a ti va nga successful ti ve successful ku ve va ko vanhu lava va hlayaka swa ku hi la canise mara zanga ti va mara ti ve successful na me ni nga ri kona. So swin'wanyana is just to cause unnecessary drama. A hi nge perform hinkwenu va ka a hi nge perform hinkwenu in set mindset yeleyo na n'we ma artist mi swi tiva swa ku veni ka show a swi bohi swa ku ya performa and a swi bohi swa ku hi performa hinkwenu. Se mi ta ni endla ni va rude swi nga bohi swa ku ni va rude ndzi ni sungula ku hlamula vanhu ndzi ni sungula ku hlamula vanhu nonsense na mina swi vona swa mara leswi swi unnecessary a swi bohi. Sweswi se ni to mi ignora loko munhu a fika khulume nsila ni to mi block loko munhu a fika khulume nsila ni to mi block cause a swi bohi a swi bohi. A ni vona MT hala ka Twitter a rhuketele ti-fans munhu a fika vanhu va comment swilo just ku pfuka njhe vanhu va comment swilo just ku pfuka njhe. So mina I won't go there loko comment nonsense ni to ku block swa serious. Loko ku ri una problem ni text ka inbox Brian ku na so wa mi nga lunghisi lana engwenya kumbe phone engwenya a ni hleketa swi so instead of you khulume swi swa nonsense ka ma comment. So please I wanted to address that ku no swi vona nga ri vanhu vo ni ramela swi nga bohi ka ha ri mpundza ni fanele ni ti etlelelini ni pfuka ni hlangana ni ti-comment nyana ta ku ve ni ti unnecessary. So yeah ku na van'wanyana va commenta la just ku ni pfuka swin'wana is just ku ni pfuka. Why siya Mthimbana se Mthimbana a tshike show ya yele inanini a tshike show ya Phalaborwa ta ka show ya mela kaya a tshike show ya ta ka show ya mina. Swin'wanyana ndatsa ni ku vanhu vo commentele ku hi pfuka ne a mi ti-fans ta yena a wu nge fiki ku commenta le ka Mthimbana ku la canise se ni tshike show ya mela kaya ni famba ni ya ePhalaborwa ni tshike show ya me ni famba ni ePhalaborwa na swin'wana ku va just ku pfukana. Se if a wu la ku ta ka show tshame kaya u nga comment swa ku la DJ man wa kwikwi wa ku na mani mutivi na we hambi futhi vanghani va wehe van'wana va ku a va mutivi ni DJ yelwe u commenta ku rasa yena. So please next time i ta endla show yin'wanyana futhi loko ku ri leswi fanekele swa hi xiswona and vanhu va la kaya hi nge hi endli show la kaya swa serious hi nge hi endli show la kaya. Vanhu va ku tala lava ni vonaka va khulume nonsense ka ma comments i vanhu va ku kwala kaya futhi a ni munhu wa negativity man and munhu negativity. So if vanhu va lamula ku spreader nonsense negativity around my posters or around my comment section ni ta block swa serious ni ta block. So please hi 31 ta inana 31 ta August ni show ni mati if you wanna come buy the tickets come support the show. If a swi ku tsakisi a wu la ku ta ka show tshama u nga teka show simple. Hayi swa ku hey la ku yini hey va canise this and that swi ku yini. If a wu la ku ta ka show don't come to the show. Kuna yin'wana comment ni nga yi vona i ri yini Sesilwa
iri akuna ti-female artist iri posta ku akuna ti-female artist i va mani ti-female artist ni komba ku mi vutisa ni byeleni la i va mani ti-female artist mi ti tivaka n'wela kaya i va mani so vanhu vo lava njhe something xa negative njhe xin'we xa ku munhu ta lava ku qindezela hi xona so emona swin'wana loko mutwa nga ku na problem na phinda loko mutwa nga ri na problem mo ni fonela fona mi tshama yi rila nambara mi everywhere hi nice ngombe mi lunghisa la na la na la hi nice this and that nse mi suku ku vulavulele nonsense so issue ya poster vo DJ lava va le Henmati le Big Joe no ku vona u commenta la u kola Big Joe Big J one time I'm not sure if we or I munhu wa yini lwa manager ka page rero va isala va hita ku ni fonela ni ven commenta ka ina na yena mu byela misa lwa swa gemfo swi unnecessary sweswo nambara mi everywhere am fana mi ni fonela instead vari dasveka kwala vari we unbyelile me swa ku ni va add ka poster then men decide ku ni nga va add unbyele kwini me Big Joe swa ku ni fake vanhu Guski inbyele kwini swa ku ni fake vanhu menta va tivela kwini swa ku ni mati ku ni va DJ kumbe ku kwala mkhuhlu ku na va DJ mani lava swi ngo boha swa ku va le ka post ni ta swi tivela ku me a ni tshami mkhuhlu me so vanhu vo lava njhe something xa ku munhu a ta koti ku ve na rasa njhe xo so with peace va fakile vo DJ lavaya ni mu byele dimani lwa nga endla poster ni la ka poster mavito lawa ya loko ku ri swi la hi va kulisa kumbe rhangisa mani mi swi vona lambi meka poster lani ku ni le ndzhaku i vulile ku na n'wana nga commenta la aku why post leyi ku rhange MT na ku ve i part ya Cannice i va ka I Cannice one man show liya part ya misava I Cannice one man show me ni organizer i part ya misava ya me right okay sharp part ya misava ni buke ti artist ta performer ka ti show kuni show ya Cannice one man show which ya December 23 December 1 ta endleka December 1 23 hi me ni faneke ni headliner poster ni vankulu la ka poster ni me mahlweni kuta because it's my show it's about Cannice so part ya misava a hi Cannice mi vonile ni le phalabora le a nga ri nkulu me a ni rhangise vanhu la mahlweni a swi bohi a ni koma ni vona van'wanyani va sungula ku complain la ka WhatsApp me van text ma artist lava va ngo ni kombela swa ku ni va faka ka inani why man nga ri kona ka post why man nga ni faka i complain swa picture ye why nga ri kona ka poster why picture mi nga ri kona ka nje mara loko va faketele ma vona swa poster i page ya xin'wana xi fika la loko yo nghena hinkwenu la hi ri 32 mara swi ta xonga va ka swi ta xonga mara va ka swin'wanyana doesn't a nga ku vanhu vo ni ramela vo lava nje something xa ku ve ni munhu a ta kota ku ve na rasa hi xona so amen so ri ku pfuka ni wine ka ha ri mpundzu swo ka swi nga ni khomi kahle a ni munhu wa negativity me swo ka swi nga ni khomi kahle loko se ni vona vanhu va fika va jumpa hi swilo swa negative ka ti-poster me ku ve munhu wo va na agenda ya leyi a nga na yo emiehleketweni so please if you have a problem with me or anything just call me if ku na swin'wanyani leswi mi vonaka nga ri hi sini ka poster a hi fanele swi eda hi moya wa kahle yo nice edani something yo nice msiye what ku na lwe va ri mani n'we mi complaina ka va le phalabora mi ngo mila mi ri siye ma-artist a le phalabora ni byeleni swa ni siye mani ni mi faka ke mo ni byela swa ku ni siye mani ni mi faka if i ta swi kota munhu wa koho ekusuka ephalabora a driver a tala ni usiku ni byeleni ni ta mi faka ene futhi ukuma vanhu lava va complainaka la angu usiye ti-artist ta le phalabora munhu wa ko a nge heti ni kuta futhi ukuma yo etlela le kakavo a nge yi ka show ya le phalabora a nge heti ka show ya le kaya mara munhu ni ti-gas ta fika ku ya usiye vanhu va la phalabora va mani vanhu va koho va mani swin'wana swi unnecessary so if u twa nga ri hi siye munhu loyi u lavaka hi mi faka hi byeli hi ta mi faka u tlhela u ta we u ta mi bukela u ta so yeah man with that being said na huma a na ku addressa sweswo ku final poster a hi fanele va eda hi byeleni hi ta va eda ene me a na mali me vanhu people got the wrong idea a na mali me munhu a ndzi swa ku i la Gagashi i la Lekere i lava mi hlayetele vanhu va ku tala ngopfu mo ka mi nga mi voni MT
phe MT anomfona nomkombela mina ku MT tana nikomba uta perform ni si tana uta perform nokukombela ekuza tana uta perform hisa wa tiko tana yo va buka vanhu lava hi vanike mali mali leyi ya ku nawe a wu na yona munhu a ku a ni nge twi swaka ku na makhadzi ni show ku nti show ta makhadzi eLimpopo ho ya koho famba koho buka makhadzi 120,000 uri ni kuma kume 120,000 ya ku nyika makhadzi hi kume no fana na wena se hlakanukile la munga nispanisi overtime if utwa nga ri we ku ta ka MT a swi kahle tshame kaya simple if utwa nga ri a wu nge twi swa makhadzi anga kona tshame kaya me mala ku nyika makhadzi na yona a no va fonela phe vanhu lani ku vuyani a va ti ku hungaseni